Үсүйе анара өттүгөр ытык көл сәлени тоннугар туғда суға. Арай ихери койурурдунан барыян кириэхэ килбейбит, колакала доргуйбут соғотоқ таңара жете турара ден кыржағыстар кәпсиллер. Таңара жете олықсойбутын кәнне келин, бу улус кине болар сирге маңнайгос кола тутуллубда. Ытык көлге оғону сурукка бичикке үйрети 19 сүйе бияны сылларгар сағаламмыт. Ол біремеға Батрускай улуғығар чағыны желерігер маңнайгос коланы аспыт кехінен Дмитриян Попов ден ағабыт еті. Бу моны тыгынчагы сүз биһан бир хылгакка Дмитриян туттар бут багана. Кини биһан хылгакка көһөн келен барын биһан бир хылгакка бу баган кит. Дмитриян манна ме Пекарскай келен. Ойнускай ме келе хаҗбыт. Әлбәки хаҗбы багана бу. Бу балаганга 4 сыл үйрәхтәк церковно-приходская школа үләтен 2 баста кысылыгар сүйрбе 2 үрнәчләгә. Олортон бир дәстәре Алампа Сопронов әтә. Онтон 2 тыгынча 14 сыллааққа Себескай начальная школа тутуллан, бастакы учуталынан Жокускайдағы жақталар гимназияларын 5 клағын бүтербет Анна Степановна Сивнобоева ананан келер. Үлетигер наха берниләгә бит олох. Бу осколатын калкаларын үйә салалтага жанырдакты турорсан, олох кемигер бахаттыран иһәре бит. Аны вернәчләргә чиң билинен эрәле бит. 1910 сыллага мыңнагы выпускниктара Василий Гагарин, Семен Герасимов, Данил Ночин, Василий Попов кәлен ола билләр көстөрдөн болбуттара. Сүйс 5 сыл анара өттүгөр тотоллубут же улус кинин кабаяр кабар тотугар. Аныгы материалын бүрүллен атын көстүленен турар. Кахан әрі бу билли көрүү храмынан бола сылжыбытын туғылыр, соғытоқ сұрук ыяммыт. Үс үйені ұңордан келбит барағай туту, онна бу балағантан тутулдан тааттыры хүрдігер банжыттар илилерден сорма солламмыт әдеркен учутал Анна Сивнобоева, улуска үйрек биле лоқтыныргар, онна атағар тураргар келлер біз сүнкен кылаттара, кенчәрі чакка дерин өйдебіл бола туруақтара. Вера Матвеева, Прасковья Татаринова, Василина Кентьев, Саха телевидениете, Татта.